yaba futhi isidudla sendoda sithondi siyafafaza bhande emtshele kwani bafazi baningi lento yenkunzi yemphongolo intuthu emhlophe equbuke ebunyameni baxhophile bonke abasabona bathothoza ngiphethe ijongo bafowethu leli jongo leli liyangideda ngifuna lichaze mfowethu sawubona bodi uyaphila yazi lento ukuthi i-coincident vele kuqondana izinto uyaphila mfowethu hayi qonde waze watshela hayi siyaphila mfowethu siyajabula ukuba nawe uthathe lithuba ubingelele mfowethu ubingelele wonke umuntu ophambi kwakho sanibonani tumelanga feni ngiyanibonga abalandeli bami ngakho konke ningenzele khona ngiyanibonga abalandeli bami ngiyabingelela bonke abantu abazobuka umbukiso njengamanje ngiyayithoba ngiyazehlisa lo bingelelayo uThemnkosi umfana kaXulu phansi amaphumulo emhlangandlovu emvoto ezinsongo einsizweni madoda owaziwa ngejongo elisha la emculweni abanye bathi simukana ndondo nakho ke mfowethu mfowethu ngiyakubona lapha kuhle mamceciswe kuhlotshiswe lapha lingcolile itafula ngiyalibona igolide eceleni wami yebo lisibusiso leli golide ngisaba ngisho ukulithinta 90 efuna sikhulume ngayo yini lento indondo le body umsebenzi wabalandeli bejongo elisha umsebenzi wabalandeli bakaMaskandi umsebenzi wabalandeli bomculo wonke iSouth Africa yonke naphesha kwelwandle abafowethu umkomelo abanginikeza wona lona ngokuthi bengivotela lapha kuManima Awards okay mfowethu abaqababe ngaqali izintathu 2021 ijongo elisha la wina laba number 1 khona kuManima Awards iwina ibest inkunzi 2022 labuya ijongo eshaya futhi indondo ibest male khona kuManima Awards liphinde labuya manje ngo2026 layishaya futhi indondo iyo le kodwa ke kukhona konke enginakho akukhona ukuthanda kwami akuwona amandla ami kodwa uthando engilinikezwe abalandeli bakaMaskandi abalandeli bomculo wonke uzibongela uthini kubona mfowethu sisaqala nje inkulumo ubonga uthini kubona mfowethu ngiyayingiphelelwa amagama ngoba ngicabanga ukuthi abafowethu iyona yonke into asebengenzela yona kusukela ngiqala ukucula kuze kufika isikhathi samanje kumele ngabe kukhulu engibenzela khona kodwa amandla engakawatholi abafowethu ngihlale ngibabonga futhi ngiyohlale ngibabonga ngibonga nje kakhulu ngiyafisa ukuthi abafowethu ngempela ngibakhombise ukuthi nginothando lokuthi ngibabonise lolu uthando bona ababonisa lona kodwa nje ngiyabonga abafowethu abakwenzayo kumina ngiyafisa ngathi bengaqhubeka bekwenze njalo mfowethu ufika nini lapha emculweni kule ndima senginesikhashana ngizothi nje buti ukufika kwami ukuqala ngithi ngiyacula mina ngiqale ngo2013 iqembu engangikulo engangihamba phambili ngokulida kulo kwakwamajongo amahle lapho kwakulida mina njengejongo elisha kunomfo wakaNongoma ekwakuthiwa uMambusha umfowabuthelezi owayenza indlela zombili ibaking number 1 no number 2 bese kuba khona lapha na uMareza umfowandlovu sasisebenza nje naye ngokubambisana ke lapha nalapha kwakwamajongo amahle ngiyinqinamba ke ngoba la emculweni vele ayihlali ngakwephi siyakwepha ngase ngiliyeka lelo qembu lelo ngase ngimela ngaba ijongo elisha ukusuka emva kwalelo qembu lelo until kuze kube manje sengiyijongo elisha sisekuwo lo msebenzi wakho wenza iziphi inkinga osudibana nazo engabe ukhona umuntu okuphethe akekho umuntu ongiphethe konke ngiyibambele konke ngiyazenzela so ngoba ngishilo ngathi kunengcinamba la emculweni kuningi vele sihlangabezana nakho kodwa ngesimo ke sokuthi into esiyenzayo siyayithanda noma ngithi mina into engiyenzayo ngiyayithanda ngingaphulumeli wonke umuntu into engiyenzayo ngiyayithanda ngiphokophelele ukuthi
ngikwenze lokhu okufunwa abalandeli kumina okufunwa abantu kumina nanoma ngabe ngiyabona ukuthi imvula ziyanginetha kodwa ngiyavuka ngikoshe ngithi abafowethu bayangibonisa uthando nami ngibabonisa uthando ukuthi ngibanikeze ukudla kwendlela yebo mfowethu mhlawumbe indlela okhule ngayo ungasithatha usibeke ukhule kanjani njengoba usula ukhona njengamanje uyachaza ukuthi akekho umuntu okuphethe mina ngibona inkani mfowethu emculweni kunzima kakhulu mfowethu kusuka nje ngimncane ngathi mangiqala ukuphaphama indoda lengizalayo isikhuwa simatshole ezizale eboxini ezinye zale embezeni inkunzi kondomela uphondo ohlezi igayi ukhehlekhehlwa ngakhehlwa kade ayivula lo khehlo khona kajijiki inyanga ethola ikhwame edududu indoda ezala mina noma siyaphumula nje ngethulale kahle baba indoda leyana yasheshe yabuye emadolobheni ngenxa yokuthi yayisithe ukukhula okusho ukuthi nje vele sengihuzuka kanye naye ekhaya ngifunda esikoleni mina besenza amakhashana esikoleni ngizalelwe emakhaya ke eMhlangandlovu emvoto ezinsonga besihamba amacece sihamba indwendwe esikoleni ngangenza amacultural ngilida isiphathami ngicula igospel ngigida ingoma so nganaloko uthando lomculo nganalo uthando ngathi nje mfowethu ngikhuliswe ngawo umculo ngalesa sikhathi lesana ngangisemncane ngathi mangiqala ukuphaphama uma nayo baba babe nokudlala obaba umxosheni bedlala obaba umzika ayifani ibuthelezi ngaqala ngathi ukukhula kwase kufika ibhova kade kube bathi kuyokhulena hawo madoda hayi ngaqala lapho ukuthi ke manje umculo ke sengiyawulandela futhi sengiyawucula ekwakuye kuze ukuthi mangabe sise esikoleni kunama nezinto ezenziwayo ngangibizwa ngoba ngase ngaziyo ukuthi vele ngiyayithanda lento yomculo ngibekwe phambili lapha nakuthiwa ke uculi ngangazi mangabe ngifika lapha ngizofika ngishaya ngoma kamqumeli hawo madoda uyabona khona esikoleni kwakunjani wobona yini esikoleni ngangibona ngempela esikoleni mfowethu okusho ukuthi mina ngingathini ngilo muntu lona othanda izinto ngathi mangabe ngifunda ugrade 10 ngase ngishela ngishela ngithi ngiyashela njengabafana bonke phela ngoba samasabafana vele siyashela yavela intombi yakho ukuthi yavuka yayisivuma mina ngaqonywa ngifuna ugrade 10 ngaqonywa uyabona so nokuyikhona ke ngathi kwagcina kungiphazamisa esikoleni kwacaca ukuthi sekungifanele ukuthi angihambe phela ngiyofuna amatoho ukuze ngizosebenzela le ntombi lesithi yangithanda uyabona lithini ikhehla leso sikhathi nawo amacala ekhaya ikhehla lathetha ikhehla kwasho ukuthi ke abazali baye bethethe bese kuba khona lo uzothi hayi kodwa ke yebo ingane yonile kodwa uyasibona isimo ukuthi sinjani mina mfowethu ngizothi ngaba nebhadi eliyinhlanhla ngazale kakabi kwethu ngazalwa ngangedwa ngawumfana ngangedwa ngawumfana bese kuzoba namantombazana amabili so ngaleyo ndlela leyo uyagcina iqonda leya ndoda leyana ukuthi vele kahle isikhulile yona mangabe izongiyekela ukuthi angingayenzi lento le enginothando lokuyenza nengiyiphiwe ngoba phela izinto ezenza umfowethu kusuke kuziphiwe okuthina kusuke kunekhehla elithile elingene kuwe kunesakwazi esithile esingene kuwe so lento lena ngayithatha njengesibusiso mina ukuthi ngiqonywe ngifunde isikole so yayisithi le ndoda lena engizalayo no ngiyakwemukela mfana osukwenzile ngoba kuyacaca ukuthi mhlambe iyona ndlela ekuzovuka ngayo umuzi kabamkhulu yini umfana intombazana lengane ozibula ngayo wena intombazana cha ngifuna ukubona phela iminyaka ukuthi imingaki sikubize umkhulu angithe bontweni yakho intombazana njoba kuyintombazane soon kumele nawe ke ulindele ukuthi ke ukhona ezogqeza lesifana bonke njalo ngile ngoba isikhathi vele siphila kuso kodwa nje ke akwamukeleki mfowethu yikwaba intombazane ngaphinda futhi ngathi nje
kwaba amantombazane ngoba inhloso yami kwakuwukuthi vele kufanele uvuke umuzi kababa ngoba mfowethu esikhathini samanje usuvela uthunywe nje uphuthu ungonakele lutho kunjalo ngathi ngoba ngingedwa ngumfana lapha kwethu okulandelayo njengamanje ngoba sengizaliwe ngaphila ngasebenza okulandelayo sekukufa vele so kumele ngithi mina ngushiya lo mhlaba lona ngibe ngimkhomba umfana oyosala alimele igama lami awugada umuzi kababa kunjalo uyabona so kushuthi ke ngoba ngithe nje ngaba nezibhadela izinhlanhla nalana ke ekuzaleni ngizothi ngibe nezibhadela izinhlanhla ngoba ngathi mangizala ingane yokuqala kwaba intombazane abe nathi ayizale yesibili kwaba intombazane ayanda ayizale yesithathu kwaba intombazane aphelele ngangithe ukuthi asephelele aphinda ngabuye kwesi4 ngazozala intombazane ngathi uasandile ngabuya ke la okwesithu okwesihlanu ngazala umfana amukelani eleyinsizwa ke umbombo kanyoko kwase kuthi la esithupheni ngazozala uAkhumuzi umfana madoda yini usiyalamisa ibambile usiyalamisa yini ubusulamisa khona into engangayithola ethi makuthi unamantombazana kakhulu kumele uphinde ulamise kulabantu obazalisayo ukuze uthole umfana umphethu mangiyichaza lento lena yoshona ilanga umsekusasa ekseni kodwa nje engingakusho mfowethu sizonke lezi ingane zami nomunye unekoni nalume lakhe inkozi nomunye unekoni nalume lakhe kodwa ke lo okuyesithupha uzaleke sezaleka kumakoti ngoba lo engangimthole ngisesesikoleni okusho ukuthi waphuma ngendlela waphuma ngayo ngase ke ngithola umakhumalo okuyena ke engibambisene naye njengamanje mana mfowethu kwakuyini inkinga kanti ingane engaka yini kwenze njani into ithi mfowethu mangabe ukuthi njengoba nje ngishilo ngathi inhloso yami kwakuthi vele egcineni mina ngibe nomfana okuyena engiyothi mangabe mina ngingena phansi egodini eme ngenhla kwegodi abambe ihawu lami nomkhonto wami ikhonje kuthiwe nayi insizwa yakhe ayizalayo so ngebhadi ke ngempela akwenzakalanga ukuthi mina ngimthole umfana eli mhlawumbe kube ngamthola umfana eli angabe angikho kulolu utalatiye ngikulona ngoba utalatiye lo liyana impilo yakhe makuphela inyanga bese njani impilo yakhe so impike engayifaka kuyona mina ngiyibona ngoba inhloso yami kwakuthi ngempela efika umbombo kanyoko emhlabeni ngoba nje ekhona umbombo kanyoko efika uAkhumuzi emhlabeni ngoba ekhona nje uAkhumuzi la emhlabeni so ingane ke zisibusiso engicabanga ukuthi kusuka manje kuyaphambili mangabe kwenzeka bevela abanye kuyobe bayavela kodwa nje ngokwami kuphelelisiwe mfowethu usho ukuthi utheni kahle ayi ngokwami mfowethu sengidelile sengizwile ngoba ngisho ngithi ke ubaba mfowethu wazala kancane wazala izingane zantathu kwayintombazane kwase kuba kwase kuzoba intombazane so kushuthi abadala bangipha ngoba nakho mina ngikwazile ukuzala ngalendlela engizale ngayo so namanje ke ukusuka la kuyaphambili mangabe kwenzeka bevela abanye kuyobe kuyisiphiwo mina engasiphiwa abadala engeke ngize ngisinqaba kodwa nje ngokwami mina yisekwanele mfowethu cha mani inkabe yami mina ngokwami ngibona ijongo mhlawumbe usazoshintsha uyazibona yini ushintsha na umqondo uhamba wesikhathi usuvalile yini indlela yakho imfishane ngaleyo ndlela ngeke ngithi mfowethu indlela yami imfishane zonke izinto ezizenzayo kulomhlaba esiphila kuona uzenza ngamandla so kuyaye kufikela ozothi uma ufika khona ubone ukuthi nayi ayaphela amandla njengamanje kodwa ngoba sizelwe sazalwa amakhehla sembathwa amakhehla abadala bakithi mabengangipha amandla hayi okunye nokunye ngisazokwenza ngoba nginayo lento ethi mina ngisazophila hayi ukufa ke impela ngiyagoloza ukufa besazokubuza impela osekusele mfowethu la kumina njengamanje ukuthi nje kuphela ngibe nemali okay
ngimeli kwethu yabona Yeah. bese ke ezinye nezinye izinto ziyalandela Yeah, into yeah. esiyifunayo njengamanje imali Okay. Ngifuna ukubuza lapha Gabema ukuthi lo shuna oculayo mina sengizwile. Ngingazi abalaleli bawuzwile na. Owaphi lo shuna? Uthatha lo shuna? Ukhopha kubakhona ukhona la uthatha khona noma wenze njani? Waphi lo shuna? Mfowethu lento le iyoshuni ngoba like mangabe siphila nje nginethemba lokuthi mfowethu njengoba nje uhleli lapha ngokwami kunomculo othile omlandelayo noma kunabaculi abathile obalandelayo ngitheke mina mfowethu ukungena kwami kulento yokuthi ngize ngicine ngiyibona ukuthi ngiyacula noma abantu bengibona ukuthi ngiyacula besho bethi mfowethu senzele lento lena mina uqala kwami kufika emculweni umuntu engangimlandela ngangilandela umgqumeni wakhumalo lathi mangabe lingishiye eqhawe namanye ngisalilandela ngoba empeleni kahle kahle into engilandelayo ingoma zakhe umyalezo oseyingomeni zakhe so ngase ngilandela uMroza umfowafakoti ngase ngilandela umnikezwa abantu engathi ibona engibalandelayo njengamanje uMroza umfowafakoti umnikezwa umfowangubane bakhona ke abaculi baningi ngiyabezwa ngiyabathanda ngiyawuthanda umsebenzi wabo kodwa nje abantu ke baye ngiye ngithi mina ngabe ngicula mina ngolwazi enginalo ngazi ukuthi lo shune engiculayo owakuyethu nje endlini ushunu wami kodwa abantu ngeke ngabe ngicula bese besha abanye bethe hey lapha awusushiso kaMroza lapha bese bethi lapha awusushiso kaMnikezo so ngingathi nje mhlawumbe ke ushunu wami umixile ngaleyo ndlela leyo njengobusho ukuthi ubukade useduze kakhulu nempova ulalela kakhulu khona into okwagida kuyo mangabe ngifika la eGoli ngoba ukufika kwami la eGoli ngathi mangabe ngifika engangizele kahle kahle vele kwakuzosebenza ngizofuna amatoho so enye ingxenye yamatoho ke lena isiyona njengamanje kodwa ngathi mangabe ngifika la eGoli ngaficana noSibonani umfowakadlala umkhaya ngokuzalana uthi baba kumina okay uyena nje ngafika ngagida kuyena ngesimo ke sokuthi ke abantu babesho bethi indoda ngoba uyayenza lento lena nawe ungakwazi ukuyenza nakho kuze kufika ke ku2013 ngiqala ukwenza iqembu lelo lamajongo amahle okay so ngathi nje mfowethu uphendula umbuzo wakho yebo mangabe ngifika la eGoli ngifika ngagida kuSibonani umfowakadlala phela njani khona Sibonani usaphusha mfowethu ngiyamema welokuze la kwaphungana mfowethu emculweni siyakubona umuhle ugezile uyakucebezela ngesikufihla lapho siyazibona indondo kusho ukuthi into yakho ihlelekile kumele sikuveze phela naloko singasali sikuncoma ungaseko uyayibona into enjalo lena yokugeza umfowethu kuyazenzakalela uyasimasi ke sakungena nje emanzini sawathinta uvela ubona sekugezekile ngaphandle ukuthi ubunenhloso yokuthi uyayenza okusho ukuthi nje nakho lokho futhi kuyisibusiso kuyinto esazalwa nayo ukuthi uyabona uphusha kanjani emculweni because mina ngedwa ngikholele ekutheni ikhona ngaleyo ndlela imali ukuthi ngakukhanda uzibe muhle kanje khona yini okunye okwenzayo eceleni mhlawumbe nawe ufana nomnyovu khona ikhishi onale eceleni cha ukukhona la ngibamba khona okumsebenzi nje oseceleni nginomlungu mina mangathiwa ngiyafa nje namhlanje ingane zami ziyosala zidla kahle okay ngiyasebenza mfowethu cha kukhona la ngisebenza khona bese kuba ke yikho ukuthi ke nangapha emculweni angikhohliwe umculo ngoba ngiyafuna ukuthi abantu lento leyabangibeka kuyona bathi mfowethu senzele lento lena angifuni ukuyeka impela kuyona mulethu mfowethu ugcine nokhipha ngiyabona lapha embhalweni kulotshiwe lapho ukuthi 2026 u2026 usaqala sekukhona indondo ugcineni ukukhipha mfowethu ijonge elisha kahle kahle mfowethu nganje ngomuntu wemlando ngoba indondo lezi if I'm not mistaken beku yiwo lonyaka lo ka2026 kwakuyi 28 zika March okay okwathi nge25 zika April ngadedela iEP okusho ukuthi njengamanje inamaviki ayi2 iphumile isihloko sayo sithi uncivilized inengoma isilungu inengoma eziyisihlanu inengoma ezisihlanu kunengoma lapha ethi uncivilized eyitype
kube nengoma ethi abasekho, okay, kube nengoma ethi ngazalelwe enkanini, kube nengoma ethi ngeke ngimiyeke, yeah, kube nengoma ethi ngixolele. okay, Nengoma ke ezenza kahle kakhulu ngalokho ekufanele ngikubonge kubantu abadlala umculo wami, ngiphinde futhi ngiyicelele ukuthi abafowethu abaqhubeke bewudlale umculo wami, bebuye abafowethu beze kimi bezoncoma noma bezogxeka. Engicelayo kakhulu kubantu abadlala umculo wami nokuyisifiso ukuthi mangabe begxeka ngendlela ezongakha, engavele ethi umuntu nje phunga lenja uyabheda ebese engabe sasho ukuthi ubheda kuphi, ngoba kumele mawungakha usho ukuthi hayi la nala awunyathelanga kahle, bekumele unyathele kanje, hayi uthi ngiyabheda, mawuthi ngiyabheda uthini ngalabantu bona bathi lento engiyenzayo bayethanda. Uyayibona le nto leyo injalo mfowethu. Mfowethu ngiyabonga kakhulu because nala emaphusheni iyafuneka inkani. Esikhathini samanje nje ukwazi ukuphumelela ungazange uthi fafa kunjalo inkani kunjalo. Muku umculi mfowethu kumaskandi osafisa ukucula kanye naye, ofisa nje ukugijima naye ngomene eyodwa, uzibone unaye stage. Umfowethu angeke ngize ngithi mina akekho umculi engingafisi ukuba naye, ngoba vele la emculweni since siphume kulento le yama CD sangena kulento lena yama online stores, sekuthengiswa ngendlela yokuthi mina mangabe ngiya e-studio kumele ngithathe uphunga lenja ezongisiza ekuthenini angikhuphulele ama viewers. So angeke ngithi akekho umculi engingafisa ukusebenza naye, kodwa nje ngingabala mfowethu bona omnikezwa, yebo ke sengike ngasebenza naye umfowethu ngubane, ngibale oMroza umfowethu Fakude, ngibale oDuma kahle abafana banomyalezo emculweni, ngibale oSicebi, baningi nje mfowethu abaculi engifisa ukuthi ngempela ngelinye lamalanga ngisebenze nabo, ontencane omkhaya wami. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga abafowethu beze bezongibamba ngengalo bengikhuphule Mfowethu ikhona imbanga onayo umfowethu, ngizothi imbangi ikhona, ngizothi ikhona noma ke ngoba ngisho ngithi kune EP engikhiphile njengamanje umfowethu sike sathi nje ukubambana naye impela ke ihluthu kwasho khona ke ukuthi uyabona mangabe uzothi uyadlala egroundini umdlalo webhola kodwa ugcina ubona nje ukuthi udlala wedwa, ngithe mangabe ngibona ukuthi ayi umfowethu ngoba nazi indondo nginazo umsebenzi wami kuma online stores uyahamba, umfowethu laphana ngizocela ungalifihli igama lakhe uShaka Wodumo, umfowamhlungu phansi esikhaleni sebovu, njengamanje ngimthatha njengomlandeli wami, ngimthatha njengomlandeli wami umfowethu ngoba enginakho mina akukho nokugodwa nawe, ngineyindondo mina ezu3 zaManima Awards, nginama viewers amahle, ayi umfowethu ngigcine ngibona ukuthi ngidlala ngedwa vele ngavele ngamiyeka, so kulomsebenzi nje omusha ayi ngimiyekile umfowethu ngoba ngibonile ukuthi ngidlala ngedwa, amdlala awukho yabona awumadodla, sekuyothi kwakuyishayisa ke nje okunye, kodwa umfowethu la emculweni kuye kufuna ngathi ngempela ungadlala nomuntu ozokudlalisa, ungadlala nomuntu ozokudlalisa, hayi ushaya umuntu eselele phansi. Hayi webhodi ngiyakhondema lapho vuka walokhoza uthe ubani uShaka Wodumo, uShaka Wodumo asidlali webhodi la, asidlali mfowethu uvuke emaqandeni ngokufanele wasebenzisa lento isebenze lento wena mfowethu. Iliphi izwe osafisa ukuphuma uye kulona ongabe osubuya kulona ngomculo? Akukho la sengingafumela khona, kodwa nje ngiyafisa mfowethu ukuthi njengoba nje sila eMzansi senza umsebenzi esiwenzayo, kunabafowethu abavela kwamanye namanye amazwe abayithandayo into esiyenzayo. Ngicabanga ukuthi ke maningi ngempela eziningi ezinye indawo ezinabafowethu abawuthandayo umculo wethu, so ngiyafisa nje ziningi indawo engathi ngiyafisa ukufika kuzo, kodwa
mfowethu kunabantu esisondelene kakhulu nabo nabathanda umculo esiwenzayo engifisayo ukuthi ngifike khona eZimbabwe mfowethu ngempela angifuni ukuthiwe ngishone phansi ngingafikanga khona eZimbabwe ngoba kunabafowethu engikhuluma nje kuyimanje abakhona eZimbabwe indondo enginazo mfowethu nginazo ngenxa yabantu bako Zimbabwe nginazo ngenxa yabantu bakwamanye amazwe bona nje kubantu baseZimbabwe ngiyabonga kubantu bakwamanye amazwe ngiyabonga mfowethu ibapha abantu mhlambe ongabamenshina abangaphandle noma iliphi izwe ongafisa mhlambe ukubonga kubona noma khona la ekhaya umbani ongafisa ukumveza mhlambe umphakamisa ubonge nje kubona mfowethu mangase ngithi mina ngizobiza umuntu othile ngegama lokho kuyoba kubi kubantu ekuyibona abangitakulayo kuyona yonke into engiyenzayo ngoba baningi kakhulu mfowethu ngeke ngikwazi ukusha abantu abawu5 ngeke ngize ngikwazi ukusha abantu abawu10 ngingathi nje kubona bonke abafowethu ngiyabonga kakhulu abangenzela khona angikwazi ukubiza umuntu ngegama ikupho safisa abaqhubeke bakwenzele khona ngicabanga ukuthi ngoba la emculweni njengoba ngikhona nje nginesifiso sokuthi kube khona okukhulu kakhulu engisazokwenza ukunalokho enginakho mina mfowethu angifuni kuthiwe ngiyafa ngokuhlukanisa ngonyaka kuthiwe ngiyaphuma emculweni ngokuhlukanisa ngonyaka so ngiyafisa ukuthi nakwamanye ama competition engiyowangenela abafowethu bekwazi ukuthi bengixhase ngempela ngiphumelele ngoba ngisho nje ngithi mina ngifuna ukuhlukanisa unyaka ngelinye amalanga so abafowethu ngifuna ngempela mhlazana kushiyo ukuthiwa nali ijonge lisha sengenile lapha kwi competition mfowethu awungitshela ubathemsana abantu mangathiwa ke kule album noma kuleza noma kuleya uyohlukanisa unyaka bathemsana ngabe uzobenzelana abantu after uhlukanisa unyaka ngicabanga ukuthi lapho mfowethu ngoba vele nginesifiso sokuthi abantu ngihlale ngibenzele izinto ezinhle ngoba nabo bayangenzela izinto ezinhle angikwazi ukuthi okwamanje ngingasho ukuthi abafowethu ngibathembisani ngoba zonke izinto ezizenzayo njengoba nje ubona la amanima awards kunokuthile okuhambisana nazo lezi indondo kodwa engeke ngithi mina lokho okuhambisana nalezi indondo abafowethu ngingabathengela inkomo eziwu20 ngibabize lapha kithi ukuthi abeze bezojabula kanye nami ngoba kusuke kuncane noma kusuke kungangamandla alokho okuthile engingakwazi ukwenza so angikwazi ukuthi ngithi abantu ngiyobenzela ini mangase kube ukuthi kuyenzeka ngiyawuhlukanisa unyaka ngoba angazi ukuthi yini engiyoyithola ngaleso sikhathi leso so ngaleso sikhathi leso mina ngiyocontrolwa ukuthi amandla abanginikeze wona bona ukuthi bengivotele angakanani ngizokwazi ukuthi ngibenzele into enhle ngoba nginesifiso sokuthi abalandeli noma abantu abangiphushayo ukuthi ngibe kulesimo engikusona njengamanje ngiyafisa ukuthi ngibenzele into enhle nabo uthini unkosikazi ngoba ngizwile ukuthi uyindoda eganele uyazi ukuthi mfowethu mangabe njengoba nje sikule industry le yomculo abantu esisuke sibambisene nabo ngaleso sikhathi leso abanye bakhona banongayi understand lento le yomculo la samba khona kunabantu abathile abafisa ukuthi beshuthe nathi la samba khona kunabantu abathile la sekuno TikTok kuno Facebook kunokuthi umuntu othile uthola ukuthi ukupostile wena mhlawumbe uyamazi mhlawumbe awumazi kunomuntu othile engizohlangana naye mina emidlalweni othile acela ukushutha nami bese yangiposta kube nokuthile akubhalayo engikwaziyo nengingakwazi so engingakusho njena nengihlale ngikusho kuyo uMakhumalo ngihlale ngimtshele ngithi mina lalela lana kunezinye zezinto ekumele uyibheke ngaphakathi uphinde uyibheke ngaphandle ubheke ububi uphinde ubheke ubuhle ngoba labantu laba obabonayo ko Facebook ko TikTok kuphi beposta ngejongo elisha abanye babo ngempela abantu abaze ngobuhle so
ngiyafisa ukuthi le nto leyana ayiqonde ingene kuyena emqondweni egcine kwamukela nje ukuthi mina ngumculi ngoba ngumculi umuntu wabantu uyabona ngumculi mina kumele ngiphile nabantu kunabantu engiphila nabo mina ukusuka la ekhanda bese kufika la okhalweni ukusuka la okhalweni ukuya phansi ngiphila nomngane uyabona ukusuka la kuyaphezulu ngiphila nabalandeli bami ngiphila nabathandi bomculo wami uyabona so wena umane njani kabamuthi mengabe uthi uyashutha uthola ukuthi ke manje sekugcwele ojike manje lapha abantu bakusuka ngoba nabo laba abalandeli laba basifaka enkingeni futhi siyafika ukuthi isimo esikanjalo asikwazi ke ukuthi ngempela sibalwise laba bantu labana ngoba babelungu bethu yikho nje ukuthi thina sikwamukela ukuthi abelungu bethu bazosiphilisa impiloni bese kuthi nalabantu laba esisondelene nabo beyiqonde lento beyiunderstand ukuthi abelungu bethu vele basiphilisa lempilo lena abafuna ukuthi bona besiphilise yona ngoba egcineni sibeka isinkwa etafuleni ngenxa yabo labantu labo uyabona njengamanje sinokhuzana kanini kwakho kunomuntu othi njengamanje umlandeli kaKhuzana aphinda abe umlandeli wejonge lethile uyazibona ngelinye ilanga esemculweni ungathini kuyithola ukuthi awuganwa uthola ukuthi seganiwe futhi kodwa ufuna ungena emculweni yiziphi izinkinga okumele ayiqaphele kakhulu mezongena emculweni eseganiwe iziphi inkinga okumele ayibheke futhi kakhulu mezongena emculweni angaganiwe esazogama ngicabanga ukuthi ke yabona mfowethu mangabe kunomuntu othi yena useganiwe njengamanje ufuna ukungena emculweni lapho unethuba elihle kakhulu lo muntu loyo ngoba yonke into uzoyiqala phansi ekhona umuntu oseceleni kwakhe ngoba yonke into esiyenzayo abantu esisondelene nabo siyabatshela umzali wami into yokuqala mangabe mina ngizothi mangabe nje ngisuka njengamanje ngithi ngiyothenga imoto ngeke ngiyothenga imoto uma engazi ngeke ngiyothenga imoto ingane zami ingazi ngeke ngiyothenga imoto umngami engazi ngaleyo ndlela ngiqonda ukuthi lo muntu lo seganiwe ofuna ukuyongena e-studio nje ngifuna ukuba umculi obviously uzoqala akhulume nomngakhe ukuthi mina ngiye e-studio njengamanje shuthi uzongena nje e-studio yena esaziwa vele ukuthi lapha ya uyokwenzani emculweni kuzokwenzakalani bese kuzoba yilo muntu lo ongakaganwa ozoganwa esevele esewumculi so uzothi efika umngakhe bephinde bebonisane lapha nalaphana bese kuba khona ukuthi hey labantu laba nabo akusebenzi lokho kwabanye babo so kubalekile ukuthi ke ngoba siyabadinga labantu bayinkinga edingakalayo kahle so siyabadinga kubalekile ukuthi ngesihlale phansi nabo sibatshele sibancenge beze begcina be-understand ukuthi kahle sisebhizinisini la siyasebenza la kumele sisebenze kanjani mhlawumbe ngelinaso ukubona imisebenzi nomngakho emculweni mhlawumbe imbi right lapho bafo yeah right mhlawumbe ngelilaso ukubona na usebenza nomngakho emculweni ibhimbi kodwa ke nje mfowethu uphumela obala akuyona inkinga leyana ngoba mina ngoba sengishiyo ngathi ngizele ngelinye ilanga ngiyosebenza nezingane zami sekuya ngokuthi ke ikhona yini enalento le emina enginayo ikhona yini ephiwe lento mina engiphiwe yona so ngiqonda ukusho ukuthi yena naye umngami ukube ngempela unayo lento le enginayo ngelinye lamalanga bengiyobonakala ngempela ngise studio naye bengiyobonakala ngise stage naye so futhi ke waba nebhadi nje kuyamangaza ngoba wakakhumalo mfowethu ngabantu bazokwamukela kahle le kaBulawayo ngoba manje uzwile usuyifakile vele sifi bakuzwe kahle nje otsheke etshogezayo laphana otsheke abageza bazokubiza bebe nalokho bazokubiza angitsheza lonto so ngithi ke mina kuyangimangaza ukuthi kwenzakalani ukuthi ebe yibhimbi ngoba uzalwa kubuka amaqhawe emgqumeni uzalwa kubuka amaqhawe omfazi omnyama so asiphiwa ngendlela efanayo ya kunjalo mfowethu ngoba manje uyazi ukuthi njengoba usushilo nje ukuthi kuba khona komuntu esifazana yazi mina ngeke ngaphila mfowethu ngeke ngabamba nje imali ngiyasebenza kahle ngisase umfana
ngangathenga next ngisho i-under bengingenayo kodwa nje benginemali into ade nginayo bekuyisamba yasendlini kodwa kwathi mase kuphela umsebenzi ngathola umuntu wesifazane nakhona ngimthola ngenkani umfuqelwa uyazwa ngoba sebebona ukuthi khona amathambo eswini watholakala umbhede ngasebenza ngihlule uthi angisebenza uyabona umuntu wesifazane unale habit enhle ngaphakathi kuba khona kwakhe khona okuzovela ngakuwo okuthile ngithe kuwe mfowethu umuntu wesifazane kuyinkinga edingakalayo ngoba labantu laba badela amakubo mfowethu akekho umuntu onekhanda elingasebenzi ongadela ikubo ehambe eyohlala komunye umuzi eyohlalela ubala laba bantu labana ngempela bazovusa imizi yobaba bazovusa imizi yobamkhulu so akukho oyokuswela usebenza ungasebenzi mangabe unomuntu wesifazane mfowethu mhlawumbe ngelinye ilanga jongo elisha sobona na unomunye mako eduze kwalo sebebabili omalokazana lapha mfowethu ngithi yebo impendulo nje ithi yebo indoda engizalayo mina iyayinesithembu mina umama uMashelembe ongizalayo bese kuba nomamdala okumama Khanya so kunezinto ke ezithize vele ezingiphushayo mina ezingiphushela khona esithenjini ngaphandle kokuthi nginalento yokuthi ubaba wayenesithembu ubaba wayenesithembu kodwa wakwesakhe mina ke ngokwami ngiyasithanda vele isithembu bese kuba ke nezinto ezithile ezingiphushelayo vele esithenjini so ngoba nakho abantu bayakuveza ukuthi bayangisupporta bayithanda into engiyenzayo mangase nje ngempela bawafaka amandla ngibe nawo amandla ngizomthatha mina umakoti wesibili futhi mhlawumbe ngiphinde ngimthathe noyesithathu makhumana ayoqinisa impela umntama ngeke akulungi kusibali akuhambi kahle amasivi ayafuneka la ekhaya cha mfowethu ngiyajabula kakhulu ukuhlala nawe namhlanje kumnandi ukuxoxa nawe ngokwami umculo wakho mangilalela mntaba baba usazohamba kakhulu amazwe futhi nje kakhulu kulamazwe aphesheya because unayo lento style uyayibona njalo unayo lento ethi yona ufuneka lapha uyayibona njalo because umuntu umbone ehleli phansi lo muntu akayindaba le moto ibona ngakodumo le moto ayifika ukuthi ayizohamba le moto lena so ke lento enza mfowethu ukuphusha ngamandla ukuphusha impela usithembisa ngomsebenzi ozayo umsebenzi ozayo mfowethu ngimthembisa okukhulu kakhulu ngoba ngaso sonke isikhathi mina mfowethu kusukela ngiqala ukucula ngaso sonke isikhathi ngiba nalento leyana ukuthi ne upgrade akube nomehluko akube noshintsho omsebenzini esengiwenzile odlulile ngiphinde futhi so engingakusho nje ngathi abafowethu abakuzwayo njengamanje emsebenzini okhona umsebenzini olandelayo ngonyaka ozayo ngoGood Friday ngoba ngaso sonke isikhathi ngiye ngikhiphe nje lapha enyangeni lezo eka Good Friday noma ngithe ukudlula kancane so engingakusho kuBafowethu ngingathi nje ngonyaka ozayo ngibathembisa okukhulu kakhulu ukunalokho abakuzayo njengamanje mfowethu usho ngonyaka ozayo ngoGood yebo yisiphi isitulo osebenza kusona njengamanje istudio engisebenza kuso njengamanje ngisebenza eRed Dog sise Deep Sloot esikanje bovu umfoka biyela kodwa nje iziningi into lesengihambile mfowethu kusuka from ngiqala ukucula ngarecord awesizwe esasethembisa neminyaka ngisithe uqhela ngisasikhumbula igama laso ngaphinda ngayo recorder kuSamtha khona futhi le ethembisa seziningana ngabuya ngaya kuBaba uBazuka ngase ngiya khona le Red Dog injani impatho khona Red Dog wamfowethu mina esayidini lami ngingazi noma ke kushuthi ke mhlambe ugazi lwamini ngisebenza kahle kakhulu nomfowethu ngisebenza kahle kakhulu engicabanga ukuthi akwenza kumina mhlambe ngempela nakwabanye uyakwenza so mfowethu kusetshenzwa kahle kakhulu lesa studio lesiyana impatho nje into ekhona uthini kubantu bahleli bemicimbi abahleli imicimbi uthini ukhala kwakho gxeka kwakho uthini bona abahleli bemicimbi mfowethu ngiye ngidideke
ngoba mina mfowethu enginakho njengamanje nginakho ngenxa yabalandeli abafowethu abasuke bekhona laphana abantu ngempela abalandela thina as abaculi so angikazeke ngibe nayo inhlanhla yayo lemicimbi lemkhulu so ngiyafisa abahleli bemicimbi bebe nayo lento yokuthi sikhona sabaculi sibaningi kuthi mangabe behlela umcimbi kulonyaka lona kade kukhona uphunga lenja bese kuthi ngonyaka ozayo abahlela umcimbi phela belikhumbula ijonge lisho ukuthi nalo likhona ngoba labantu laba basuke bekhona lapha emcimbini basuke bezobuka abaculi lento yokuthi ke njalo ngaso sonke isikhathi mfowethu ubuka ubuso bodwa igcine sikudaka ngiyafisa ke abahleli bemicimbi isikakhulukazi mina bengikhumbule ngoba ayikho mina mfowethu into engithi mangabe ngiyenze kancane estage mina ngibona stage mina hayi ngiyazazi ngiyazethemba ngenza kakhulu so ngiyafisa abahleli bemicimbi ngempela bengikhumbule bekhumbule nabanye abafowethu bethathe imicimbi beyibuyise ngapha eGoli bethatha imicimbi beyise ko Cape Town bethatha imicimbi beyise ko Maritzburg ngaso sonke isikhathi ngingahlali kunomcimbi endaweni eyodwa bese ngibuye ngize kubafowethu laba abenza ama promotion la eGoli sikakhulukazi ngicabanga unaseThekwini akhona noma ngingazi ka useThekwini asebenza kanjani mfowethu kunabanye abaculi esinabo esibaziyo ukuthi bavezwa imicimbi ethize uyabona so abafowethu laba bala eGoli abawo MC bebonke ngithi kubona ngiyacela ukuthi abafowethu abangasikhumbuli ngoba la ama promotion siyakhokhela abafowethu sikhokha imali engango 250 abangasikhumbuli ke ngoba befuna ukuthi thina sizokhokha ama 250 emidlalweni yabo akuthi noma kwenzeka kunomcimbi oseThekwini kumenywe uMC esinaye la eGoli akatomule phela noma abaculi abawu5 azohamba nabo emidlalweni oseThekwini abafowethu laba esinabo la eGoli bayakhohlwa ithina bona mangabe bebiziwe emcimbini behambe bodwa beyothola izumbulo zeimali bebuye beze la eGoli befone jonge lisha ngosuku lokuthi sinomdlalo sicela ukuthi uze angithi bayazi ukuthi ngiphethe 250 so abafowethu le nto lena ngiyayigxeka kakhulu ko MC bethu bayasithanda basipromothela umsebenzi wethu nathi siyabathanda kodwa uthando lwabo alwanele kunina kuthina ngoba angingedwe ngikhala ngaleyo nto leyo abafowethu abasikhumbule noma kukuhle abangasikhumbuli ngoba ngempela bezofuna ama 250 kuthina ngoba manje kubuya sangazi ukuthi banifuna kuphela uma niphethe something uyayibona into njalo mfowethu ngikuthola kahle mina umlayezo wakho uthini kubantu njengobizwe linjena nje emhlabeni usafisa ukuphuma wena njengomculi umsebenzi wakho ucisha ufane noma truck uyahambisa ukuma kwezwe uyakubona ukuthi kunjani njengoba nawe usebenza kanjena uyasho ukuthi khona abantu abawazi nje aseSwaziland nje bawuthanda kaMaskandi bayawucula futhi Maskandi uyayibona into njalo uthini wena ngento eyenzeke ezweni Umfowethu uyabona mangabe sizokhuluma ngento le eyenzeka la ezweni ngempela kulelizwe esikulo kule ndawo esikuyo kunobuhle kunobubi so ngitheke mina mangabe kunezinto zenza kumele ubheke ingaphakathi uphinde ubheke ingaphandle mina ngempela ngiyafisa ukuthi ngiphume indawo ngeindawo ngihambe ngishumayela livangeli lomculo ngihambisela abantu umculo okuyibona abangesekayo ebese kuthi ke lokho kwenzakalayo njengamanje ukuthi kunabantu abathile abaxoshwayo ekumele bahambe beyindaweni zabo le nto leyana mfowethu kukhona la ngeseka khona ngoba mfowethu kunabaculi asebebadala esibaficile la endimeni yomculo abangenalutho kodwa mangase uthi uyabheka kumele ngabe
laba bantu labana mhlawumbe sebawuyeka umculo bavele bathatha inhlala phansi ngoba angabe sebenayo yonke into abayifunayo emhlabeni kodwa ngesimo sokuthi kunabafowethu abasuka kwezinye indawo abala eSouth Africa abasibulalayo mfowethu abamoshayo ukuthi uhamba la ko Brie edrobheni kuphi ufice kundlalwe ama CD abaculi esibathandayo kunomuntu othile odla imali yeingane zomunye umuntu othile so ngaleyo ndlela abafowethu ngempela bakhona laba abaze ngobuhle la bakhona laba abaze ngobubi lana mfowethu ukuphendula nje umbuzo wakho ngempela alilungiswe izwe mangabe kunabantu ekufanele bebuyele emakubo abahamba abantu beyemakubo mangabe kunabantu abala eSouth Africa ukuthi bazosebenza abeze la eSouth Africa bezosebenza uyabona uthini ngabamhlophe mfowethu because njengamanje mina ngokwambona ukuthi kunzima ukubona umuntu omhlophe undocumented nowenza ubugebengu uthini ngabantu abamhlophe bona bahlale bahamba ngoba sibonile ibhanoyi letha abantu I think beyaplanta eGaza angisazi kahle uthini ngabo mawuzokhumbula kahle ukuthi enkulumeni yami ngithe mina kunabantu abala abaze ngobubi labo bantu abala abaze ngobubi abahambe bebuyele emakubo ngoba kuyavela ukuthi bakhona abaziwayo abaze ngobubi lana so njengoba nje ukhuluma ngabamhlophe mfowethu angikhumbuli ngempela kuthiwa kunomuntu omhlophe ola eSouth Africa osenze ubugebengu osenze ububi laba bantu labana siyadla nje sidla ngabo kunabantu abathile ngempela abakwazi ukubeka isinkwe etafuleni ngenxa yababelungu so ngaleyo ndlela leyo ngicabanga ukuthi kumele kubhekisiswe kubhekakale labantu ekuyibona abarongi labantu ekuyibona abagangayo labantu abathengisela izingane zethu ama drugs abahambe makuwukuthi kufanele athengiswe ama drugs la eMzansi asiwathengise nathi yebo abahambe nabo beyothengisela izingane zabo thina mfowethu mangabe kufanele sibulale izingane zethu asibulalele thina akusosuka umuntu ezosuka eNigeria ozosuka kuphi ezobulala izingane zethu asibulalele thina izingane zethu akabuyele kube yobulala izingane zakhe so labantu abamhlophe okhuluma ngabo ababulala abantu bayaphilisa mfowethu wabeka cha ubekile mfowethu because ubugebengu abunayo nationality ukuthi ubuyaphi yebo umuntu owenza ubugebengu nje uqina umthetho kunjalo mfowethu ngamafishane ngikuzwa nje inkulumo yakhe iphokophelela injalo mfowethu makungaqina umthetho yonke into mfowethu ngicabanga ukuthi ngahamba kahle kusho ukuthi wena ngezinye indlela usho ukuthi umkhwanazi akaphiwa amandla umkhwanazi akaphiwa amandla mfowethu makufanele kuphi umuntu umkhwanazi akabophi umuntu umkhwanazi makufanele abulala umuntu umkhwanazi akabulala umuntu umkhwanazi ayi ngoba ngizokuthiwa siyayivuma induku nami ngiyekile inkunzi manje uzafika umkhwanazi lapha kumina hey madoda ayikuthiwa asithela isibhaxo ukumbona nje kuthiwa ngekuphindisa mbona uthini wena umkhwanazi uyamncoma ngixeke uthini ngaye mina ngiyamncoma umkhwanazi mfowethu yabona ngempela mangase umkhwanazi aphiwa amandla amakhulu ngaphekwa lawa anawo mfowethu uzolunga izwe ngoba kunzima mfowethu la eSouth Africa awucabanga usabekini webhuti yabo webhuti usabekini ngangafika kwenye indawo ngapha eBergville bethi yabo kuleli khaya asidluli lapha abantu besaba ukwehla la baya ngale ngakini awuhambi ngo7 ntambama ngitshele nje so mfowethu engikushoyo ngithi mina umkhwanazi akanikezwe amandla futhi mangabe bekhona ngempela abanye abantu abanamandla abamsiza umkhwanazi kulunge izwe mfowethu yazi la emakhaya kunendawo ngoba usushilo nje kunendawo esiyisabayo ukuthi angikwazi ukufika lapha ngenxa ukuthi nobugebengu angiphathi nje la eGoli la eGoli mfowethu kunobhuti nosisi abanamabhizinisi abasebenza ngama Uber othola ukuthi kuthiwa kunendawo engangenwa eUber ngenxa yobugebengu umkhwanazi akashaya abantu umkhwanazi akabopha abantu akube nabantu abazomlekelela umkhwanazi eshaya abantu ebopha abantu kuphela ubugebengu sikwazi ukuthi siphile kahle ekhaya kithi ucabanga ukuthi awani lamadoma bawafaka umkhwanazi ngoba uyabona umkhwanazi kahle unamatomu ukube awekho lamatomu ngabe kade bangena abantu eveni ngaba amavena sawubona la ngaphandle egcwele uthini nga
Mfowethu ngicabanga ukuthi le asidlule sibeke eceleni kodwa nje ukubalekile ukuthi ngempela ukufanele kwenzeke la asiphephe siphile kahle singaphili ngokusaba yabo. Mfowethu singene ngapha enkolweni kwezenkolo uyakholwa ngibona isiphambano ukhonza phi na mfowethu ngesimo sokuthi ngila eGoli ngempela kushuthi mina ngizaleke ekhaya umama ongizalayo uyakholwa ukholwa ePhakameni. Okay. So okusho ukuthi ngithe mangabe ngizalwa nje ngisewumfana omncane nami ngangilandela ngemuva ke ngiyithuquzana ngingazi nanokuthi kwenzakalani ngibona manje esontweni esabatheni nami ngimlandele ngihambe ngesabatheni okusho ukuthi yagcina ingena ke lento le yenkolo yasePhakameni yagcina ingena lento le yenkolo yakaShembe ngokufika ke la eGoli ngoba amatoho la ngiphazamisa ke itoho ngenxa yokuthi ama weekend etohweni ngisebenza kulo yiwa adingeka kakhulu yabona even nakhona la emculweni imicimbi eminingi ingawa ama weekend ingali sabatha ingesonto so ngaleyo ndlela leyo ngagcina ngiphazamiseka kodwa nje ngiyakholela kakhulu enkolweni yakaShembe. Amazokugcina mfowethu uthini kwintsha umuntu ophuma esikoleni osafuna ukungena emculweni noma osafuna ukuyobheka amatoho ongaphumanga kahle esikolweni noma ephume kahle umuntu uthola ukuthi akasebenzi akazi uthola lapho umsebenzi ubukela abantu bashisela imizi abanye bayatoyitoya akazi aphuma shonini. Mfowethu ngingathi mina engingakusho njena izingane zethu izingane zabafowethu izingane zodadewethu esikhathini samanje azingakuvumeli ungaphumi kahle esikoleni ngoba yonke into esiyenzayo ezosiphilisa iningi layo ngathi yonke iningi layo idinga isikole umculo lesiuculayo njengoba nje manje sesidayisa umculo wethu kuma online stores udingeka isikole kuwo ngoba mangabe ngizokuza kuwe mfowethu ngithi mina ngisize ngokomculo kukhona ezinye izinto engizogcina mina ngingasa like uzogcina wena ngizogcina sengikhala ngokuthi usungidlele imali yami ngoba kunezinto engingazazi mina emculweni so ngithi mina abafowethu nanoma ngabe akufundwa ngomculo esikoleni kodwa mangabe ufundile ezinye zezinto kuzoba easy ukuthi usheshe uzazi mangabe usufika emculweni so ngaleyo ndlela ngithi abafowethu abafisayo ukuthi ngelinye ilanga beyibone bewomgqumeni beyibone bewomthandeni omunye uthi ufisa ukuyibona eyijongelisha akafunde isikole eze la emculweni esazi ukuthi kukhona okulwazanyana asekuphethe sekuzothintwa nje lapha nalapha besiyahamba inqola mfowethu cha ngane yakwethu angifuni ukwanda ngamazwi into yakho inhle futhi nasekhanda ushawa kakhulu specialize ngengqondo mina ngoba nje ukwazi brand yami ihleli umsebenzi wakho omuhle eqhubeka mfowethu ayiphume nje idla abantu ilokho nje ngingakusho uzwakele konke okukhulumayo sizoza futhi sizokucela njengamanje ngicela ukubuza ukuthi uthola ukuthi kunomuntu office ukwenza event akanamali lo muntu lona uthini ngabakuthinte uyabaxwaya uthini kubo mina mfowethu ngoba since ngaqala ukucula ikhona eminye imicimbi esengeke ngayihamba ngihamba ngempela kungekho engizokuthola kodwa ngihambele ukuthi ngifuna ukuthi ngihambisele abantu ukudla kwendlebe ngifuna ukuthi ngiphakele abantu umculo wami so ngaleyo ndlela leyo ngithi mina omunye nomunye umuntu one-event onomcimbi osinelwayo njalo njalo mangabe enesifiso sokuthi ijongelisho uyafisa ukuthi livele emcimbini wakhe ngikhona anginankinga nanoma ngabe kuthiwa umuntu akanawo amandla ngoba mfowethu asihlali sinawo amandla ngelinye lamalanga mfowethu mangabe mina namhlanje ngizokwenzela into enhle ungakwazi ukungibonga mhlazane kuthiwa mina ngifile ngangena phansi egodini ngofika ngibongwe emazulwini kunjalo mfowethu kuthiwa sibusisiwe isandla esiphayo ukunesamukelayo mangabe mina ngiza kuwe ungenalutho ungicela ukuthi angikulethele umculo angithi ngizojabulisa abantu nanoma ngaba unalutho mangabe nje uzonginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike kuwena mfowethu
kuyisibusiso esikhulu kakhulu mfowethu ukuthi ngikulethele mina into ongenayo wena uyidinga. Wethu. Mntaka baba ngiyabonga kakhulu. Bakuthola kanjani abantu einkundleni zokuxhumana ubani nephone number yakho? Ijonge lisha liyatholakala. Ngiqale nje ngicela abafowethu ukuthi ngempela since sengishilo ngathi kune EP engikhiphile ngingaqali ke miningi eminye amanye ama EP namanye ama album akhona sengiwakhiphile. Ngiyacela abafowethu ukuthi bese seke ngendlela eyiqiniso. Mangase uhulumeni asinyusele izinga le technology kuphele lento le yokudownloada kweingoma kuphele lento yokusendwa kweingoma zethu ngo WhatsApp. Yazi mfowethu kunomuntu engithi ngiphuma e-studio mina ngingakayikhiphi ngisho ukuyikhipha ingoma yami umuza umuntu engibhalela ku WhatsApp ethene hey ngicela ngikubonile use-studio ngicela ungisendele ingoma yakho mfowethu mina ngifike ngithathe imali yezingane zami ngihambe ngiye e-studio engimela ngabe ngithengela impuphu izingane zami nobhontshisi nenyama ihlale phansi zidle ngiye e-studio ngiyokwenza ingoma ngibuye nengoma ngihambe ngiyothenga idatha lokuthi ngisendele wena ingoma yami. So abafowethu ngiyafisa ngathi bengasihlonipha ngoba khona ukuhlonipha lokho kungidelela ukuthi uthi kumina angikusendele ingoma yakho ngoba ngine show kunabaculi abangaphambi kwethu asebethe ukuthi ngokwezinga kuthina ngeke nje mfowethu usukela umthandeni uthi mthandeni ngicela ungisendele ingoma yakho kodwa kumina kuizi ukuthi ethi umuntu angisendele ingoma yami. So kunabantu mfowethu abasidelelayo la emculweni. So ngiyafisa abafowethu ukuthi besilandele ngendlela eyiqiniso ngabe ngikhipha umculo umuntu akahambe kuma online stores ingoma zeJonge Lisha ziyatholakala kuma online stores YouTube, Spotify, Apple Music yonke indawo ingoma zeJonge Lisha ziyatholakala. Abafowethu ngiyacela beyodlala umculo wami. iJonge Lisha liyatholakala ku TikTok iJonge Lisha SA. iJonge Lisha liyatholakala ku Instagram iJonge Lisha SA. Liyatholakala ku Facebook lapha Facebook ngitholakala ngegama lami la kwethu nguThembiNkosi ngokaXulu. Yonke nje into ngiyi-update khona lapha ku Facebook ThembiNkosi Xulu. iJonge Lisha liyatholakala enambeni ethi 079 343 7975 awuphinde ithi 079 343 7975. Liyatholakala WhatsApp liyatholakala kuma calls mfowethu. Amazwi okugcina usovalelisa uphinde batshele abaculi bamaskandi ukuthi yini lo ngayithandi abayenzayo a bad habit umkhuba omubi noma enhle abayenzayo ongayincoma amazwi okugcina nje bese siyavala. Abaculi bakaMaskandi kunabanye asebe ngaphambili kwethu ngokweminyaka nangokwezinga lokuthi bona sebeneminyaka ethile bekhona endimeni bakhona ke futhi abangemva kwethu ababe nenhlanhla baphumelela bazidlula bashiya ngemuva. So abafowethu ngiyafisa ngathi benganayo lento yokuthi beqonde ukuthi singane zasemakubo abamusa ukuthi bona ngoba sebengaphambili bese beyakhohlwa abantu abasemumva uyabona. Ababuye abafowethu bezosibamba ngengalo besibonisa indlela la ingakhona ngoba abanye babacula sebengaphambi kwethu basibukela phansi thina sisengemuva. So okuyinto wrong leyo okufanele ukuthi mina mangabe ngiyibona ukuthi ngiyadlondlobala angijike ngiyolanda abasemva kwami ukuthi asihambeni sonke mfowethu uyabona. Abafowethu asebengaphambi kwethu mangabe nje mina ngithi next year ngiyangena e-studio ngicela umculo othilo sengaphambi kwami ukuthi mfowethu ngicela ukuthi uzongilekelela lana uzongifuna itshe le mali ngixakeke ukuthi lo muntu uthi ngiyithatha lapha le mali ngoba mfowethu angikwazi ukuthi mina ngize kuwena ngithi ngicela uzongilekelela engomeni yami ngibe nginayo imali ngiza kuwena nje ngoba ngifuna imali. Ngiyayibona le nto madoda owakwethu mfowethu ngisize mina kusasa mangabe senginamandla ngizobuya ngize kuwena ngizobona. Yazi abanye abaculi asebekhona baphambi kwethu bafana nezangoma othi uyafika esangomeni uthi uzohlola sithi isangoma awunayo imali uyayiphatha imali kodwa ivela inyamalane nje sithi egcineni nginikeze u3000 khona uzoba nemali sithe sona wena awunayo imali kodwa sona sifuna u3000
kunabeculika abafana nezangoma mfowethu abathi ngifowethu ngiza kuwe ngizokhala kuwe ngizobika usizi lami ukuthi ngicela mfowethu ungilekelele wena ungifuna imali uthi ngiyithathaphi ngoba ngize kuwena ngoba phela ngifuna ukuthi nami ngibe nale ndlela so ngaleyo ndlela ngithi abaholi ngiyacela ukuthi yena abasithathe ngengane zasemakubo ngoba vele singane zasemakubo abasize kunjalo uyabona kunjalo amagama akho okugcina lawo bafowethu siyabonga kakhulu namhlanje episode yethu yona lesicela nifollowe nisubscribe nangu mfowethu besinayijonge elisha usechaze yonke into ngaye makhono kusele ama comments sesiyodibana khona bafowethu imibuzo nifake sizophinda simlande la ahlala khona simlethe la esigodlweni ezochaza futhi kabanzi mfowethu siyabonga kakhulu kwande inkosi ibusise danke